Horas. Salam sehat dari Arpana. Beta Manggadong alias Mangalang Gadong. Gadong. Bolo akajol mana sausiak kura pasti do jalang gadong. Di Malang Gadong sudah. Marcerita jo taringok tu gadong. Malu na jo lo. Garong natata pinalang lo. Malu mula makail. As makail mang lalat urabay ba? Amalihian. Garong natata pinalang lo. Ano perlu bahan garong kan nakudangan. Nah silangon dulu deh. Garong dom se dikukus boy mabain aha mabain lomang gadong kue gadong arong do pesaranain na lucu limi-limi mar limi-limi ako temang na mili-mili ko kalak dewa dok limi-limi mak nah sudah tabo deh arong do muse na berikut na muse ditutung garung na ditutung enak tabuan mulu diiris-iris sih orang rata-rata tipis-tipis gabah karipik gadong dipotong-potong itang-utang kowe dibama makolak babur kolak gadong enak tabuan pakai gula merah bolo jajanan di sekolah gorga goreng gadong terboto perkas hidoran dua dialang tapi sada dibayar ang na opak dialang sada perjolo sada perpulina 5 goreng gadong kan alay rata-rata na kebanyakan jolo memang gadong na robus do alanya bulu na jolo porsuk do bengolu porsuk na harga boras mangula pena jolo sali 1 tahun do panen nah bolu garuk na robus anggo duka zaman now dana sama naring lebih bahasa pakana duka zaman now yang dalang digarung be keju na main na aka kue karoti mero ang zaman sonari nah HP garung na robus unang dipikir Holland na gabe di robus terdalang along udah petong macam-macam nah pakai lauk na nah bercerita tentang itu kita mungkin rahamu dak ya di dudahamu garuk na masak garung na rebus pamasuk tu losung buat gula pola itu dok padutan gula merah dicampur harabir aduh di duda mah sampai mendatendak tabur tak kira kamu semuanya kan alun capur tukik boleh capur tukik dang diawi itu toh nah ngolo Mangalang gadongon macam-macam do jual pakai pakai lauk na mungkin rahamu dak ya dia lain hau anggo lah do be di tahun 20-an mungkin sekitar tahun 20 adong do on pakai deke macam tutung ada deke macam mon tutung boleh ni barongan na anggo na holong sanari acang gibe pakai ketiri are pakai ketiri nata buan nah bolumu 5 basang kadahamu udah basang merang basang dia belum basangon natatai
diiris mon, diiris. Diba ma sira lasina. Apalagi bu lasina bidong. Campur mak. Madokan ni garong. Kita mudak cari lem mo na. Balang tabo. Ang minuto mang nalang tabo na memang alana sodong dalam ni fokus sudah ang minuto. Adong do paling seru. Malangah ya, malangah dong dah. Tahu ya. Mulai hai bagi kamu marek las. Las ini nak marek las. Makan dong. So dia mewah ni. Irobus baai. Di bawah bawang pre, nang bawang batak. Di bawah sirana, di bawah malasina. Ditutung magabas. Ikut kamu do gabas tah ya. Gabas. Dek ke gabas. Boleh dokon boleh lihat di kesampah tersoni. Itu magabas. Ilurus 2 PI. Iba masuk metek langsung. Iba masuk. Langsung ni mak. Ngagura ekon. Nggak bebe tu piring nak. Boleh rok piring. Sini mau 3 dong kau tu elason ngutin. Bodoh hai buku dokil. Tahu ke do perasaan ni. Alai belum berpikir kita tarik kursi. Aku parenti nara. Alanya hagabe lupa jul mata juga dong. Dang na lupa sebetulnya. Dang delang jul mata juga dong. Alanya zaman odo aku dang selang. Mulu jolo mana jolo do, boleh ceritanya karena tua. Sebelum bangan di dahan ikut jolo malang garung